Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Kur'an'da mümindir degen süre düşürdü. Mümin degen sözdün içine aralaşıp kirip kalı biz üçün tabılığız baylık, öte çoğun kaytalangız baylık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meselül mümin, müminin sıfatı dep bir kanca hadiste bayandap geledi. Biz hazır söz kıla turgan mümin al koy oğuzundan çöp albagan joş adam jönünde emes. Bizde adabi çıkarmalarda koy oğuzundan çöp albagan çöpke de ziyanı жоқ insandı momun dep koyuyordu. Al degeni ayabay joş degen. Çıngiz Aytmatov'tun Akkeme çıkarmasındağı momun çal misali. Al çalga berilgen nam momun. Biroq çıkarmada al jönle çal. Keyin atı berilgende momun bolgan. Antkeni al öte joş kayberenderge dagı, karagaylarga dagı jada kalsa жерді жырып шығып келе жатқан көктөмгө дагы зыяны тийбегендиги үчүн момун деп койгон. Бирок биз сөз кыла турган мумин ал момун эмес. Мумин биз сөз кыла турган ал Аллахтын бир жана бар экенине, Аллахтын периштелерине, Аллах түшүргөн китептерге, пайгамбарларына, жакшылык жамандык Аллахтан болоруна, өлгөндөн кийин тирилип жасаган жакшыбыздын үзүрүн, жаманыбыздын азабын тартарына ишенген инсанды мумин деп эсептелет. Эми ошол мумин жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муминди эки баскычка, мунафикти эки баскычка бөлүп түшүндүрдү бизге. Бирок төртөө тең Куран менен байланышы бар же байланышы жоқтугун. Пайгамбар мынтип айтат: "Мәсәлүл муъмин аллази яқрa'ул Qur'ан камасалил утруджа. Рихуха таййиб ва таъмуха таййиб." Куранды окуп, ага амал кылып жашап келе жаткан муъмин ал апельсин сыяктуу. Аны көпчүлүгү ширин лимон деп атайт экен. Апельсин сыяктуу. Цитрус өсүмдүктөрү. Апельсиндин жыты да жыттуу, даамы да ширин. Бул жерде муминдин өзүнүн даамы бар. Муминдик даамы бар ал. Аллахтын бир жана бар экенине ынанган ыймандын даамы бар. Куран окуп аткандагы андан чыккан мыкты жыт ал апельсиндин жытынан да жыттуу. Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул мумин, Куран окуган муминди апельсинге окшотту? Апельсинден башка жыттуу алмалар бар, андан да жыттуу мөмө жемиштер бар. Бирок пайгамбардын доорунда, пайгамбардын жашап аткан аймагында апельсин болгон эмес. Утруджа деген өсүмдүк бышкан эмес пайгамбардын. Бирок Аллах Таала илхам берип, вахий кылып сүйлөттү. Пайгамбар бир нерсени сүйлөсө, ойлонуп туруп, ушуну айтып кой берейинчи, балды балба десе экен. Жок, андай жок. Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахью юха. Аллах айтат: Мухаммадка мен качан вахий түшүрсөм, анан сүйлөйт. Көрсө, азыркы илим изилдесе, утруджа бул апельсин ушундай өсүмдүү экен. Анын сыртын, кабыгын арчыгандан кийин көпчүлүгү аялдар аны бет маскасына иши кылып, денени ысыктан күйгүзбөй, сууктан үшүтпөй, солулук салондорунда көбүрөөк колдонула турган, денеге аябай мыкты азык берип тура турган майздар чыгат экен. Ичи болсо мыкты тамак бизге. Анын майы негеде сыгып, дем салып сүйкөнсө, бир дагы жин ошол инсанга келбейт. Карагыла, ушундай бир мыкты жемиш окшотуп атат. Бул дегени муминдин сырткы келбети дагы бирөө үчүн жыттуу болуп туруш керек. Аны менен сүйлөшкөндө апельсин жегендей тоюп калыш керек.
Mü'mindin janында turganda апельсиндин майына жин келбегендей, mü'миндин жанында турганда сен бүт бардык жин палекеттерден сактанып туруп калышың керек, сен анын ыйманын кубаты менен деп атат. Карагыла. Не деген укмуш хадис. Кур'ан жаттаган, окуган жана окуган Кур'анна амал кылган mü'мин ал апельсин сыяктуу. Жыты да бар, дамы да ширин. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. Kur'an okubay, biroq mü'min bolup жашап жүргөн адамдар бар. Арабызда бар көп. Mü'min Аллахтын бир жана бар экенин ынанат, периштелерге ынанат, китептерине ынанат, ишенет, ыйман келтирет. Бирок Kur'an окуй албайт ал. Окуй албайт. Ал кандай десе, ал финик сыяктуу, курма сыяктуу. Жыттасаң жыты жок, бир дагы финиктин жыты жок, жыты болбойт. А бул кайсы жыт десе, анда Кур'андын жыты жок. Кур'ан окуй албайт. А бирок даамы ширин, курманын, финиктин даамы ширин. Финик дагы 100 түргө бөлүнөт. Бирөөнүн даамы башка, бирөөнүн даамы башка, касиет дагы бөлөк. Анын ыйманы, Кур'ан окуй албаса дагы mü'миндик ыйманынын даамы бар. Ушинтип mü'минди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки даражага, Кур'ан окуган mü'минди бөлөк, окубаган mü'минди бөлөк даражага коюп көрсөттү. Эми эки жүздүү мунафикка, мунафик ким ал? Айткан сөзүнө кыймылы дал келбеген, өзү айтып, бирок аны жүзөгө ашырып жасай албаган, жана жашай албаган инсанды мунафик делинет. Munafiq al kafirden de jaman. Ankene kafirden kafirligi görünüp durat. Al kafir boldu bitti. Kapırda al görünüp durat. Am munafiq sırtынан mümin okşaş, musulman okşaş bolup tura beret, içinde it ölüp kalgan. Bul kafirdan da jaman. Хамелеонда, оазис окшош алдап турат. Ошол munafiq жөнүндө пайгамбар мындай дейт. Метелül munafiq الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. سبحان الله. Kur'an okup жашаган бир munafiq бар. Kur'an окуйт, бирок амал кылбайт ага. Жөн Kur'an окуп берет. Кана окуп койчу десең, ал обонго сал окуп берет. Бирок амал кылбайт. Munafiq. Ал кайсы нерсеге окшош десе, ал салатка кошулган, тамакка кошулган райхан деген чөп болот. Күрөң, райхан деген чөп болот. Жыты аябай жыттуу, бирок чайнап жесең даамы ачуу. Апеттиңди бузуп коет кайра чайнап жесең. Аны башка нерсеге кошуп жесең, жеп кетишиң мүмкүн. Жыты менен тамак даамына чыгат. Кайсыл жыт ал? Ал munafiqtin окуган Кур'андын жыты бар, бирок өзүнүн ыйманынын жыты жок анда. Даамы жок. Мындан Кудай сактасын. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ولا ريح وطعمها مر. Kur'an okuyan bir münafık var. Münafık, halis münafık da al. Münafık Kuday saktasın. Münafık al 100% münafık degen. Al Kur'an da okuyaydı. Nak görüm turadi. Büt bardık adam anı sövmeyeminin gösterdiler. Tegin gördün mü? Münafık avaylap bastı. Eskirtip turadi. Oşonday münafık Kur'an okuyaydı. Al kimge okşoş? Jana emnege okşoş dese, al Hamzalaga okşoş. Abu Lahab'ın darbuzu dep koyat ana. Talalarda, kakıragan yerlerge bir kinekey mömösü darbuzday bolgan bir ösümlük çıgat. Oşon at emne? Oşonun, ya, gavar. Gavar dep koyatken, oşonun atı. Anı apteka göbörök çoğultatken, dары kılganga. Anı tülkü jese içi katı ölüp kalat eken. Mömösün jep alsa. Tap-takır jıtı da jok, damı ayavay açu. Munafikte ıymandın damı da jok, je Kur'andın jıtı da jok, Kuday saktasın. Biz söz kılvatkan munafik bul kim özü dese,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetul münafiki selasun bir rivayette münafıkın belgisi 3'ü, bir rivayette ayetul münafik arbaatun, bir rivayette münafıkın belgisi 4'ü degen. Qaysylar? Uşal hazır aytıla turgan sıfatty emi özüňizden izlep göreň. İza haddese kezibe, egerde süýlese, söz türde sözün kozdoş üçin jalgan süýlep goşup, jalgan goşup süýleyt. Ve iza wa'ada akhlafa, egerde biri menen ubadalaşsa, söz türde ubadasyny atkarbayt al. Jönli oda bere til muçundan an bitbardyk güçü. Ve iza tumina khana, egerde biröden amanat alsa, söz türde kıyanat kılıp berbeyt. Ve iza törtünse ve iza khasama facara, egerde birö menen uruşup ketse, oğuzga algыс uyatlı sözler menen tildenip sögüp taştaydı. Uşul 4 belgi kimde olsa anlık münafık dep bilgile dep atat Peygamber. Egerde 4'ünün birösü olsa münafıktın bir belgisi var degile. 2 olsa 2 belgisi, 3 olsa 3 belgisi, 4 olsa nak münafık dep bilgile. Ve in za'ama, egerde al aytsa dele özü Ene muslim elhamdülillah men musulmanmın Hudaýa şükür dese dağı aga işenbegile al münafık degen. Ve in salla ve in sama, egerde al namaz okup oruza tutsa dele dep atat. Oşonday münafıklardan Hudaý saktasın. Bugün Kur'an'ın ayı, Kur'an'ın günü, Kur'an'ın tünü. Oşol jin jolo bogon, büt bardyk adam jıttagысы gelgen, jegisi gelgen, qoldongusu gelgen, kötörüp jürgüsü gelgen, apelsin siýakty jıt bergen, damdu mümin bolunu Allah barızga nasip etsin. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. Allahümme inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rahim bi rahmetika ya erhamer rahimin. Allahu ekber.